Ini kesini kalian ke EJNC National Council kalau dawa nak sarkar ban ai ka jing tokit CBI halor ka jingiap jogi rimut ki nongtih dewiong ha EJNC Hills dangshen. Haba kren beki lal patai ku bor presiden ka seng ba sambor meeting do la ong. Kalau ada ka sarkar ka smok ki halor ka tei ka kam kadi ban phat tokit madro da ka CBI ambakan chus ngap man. Gari jongi gari demokrasi. Gari sensar pajba. Ngatrai government kan hap ngap ki jing dawa jongi pajba. Margane gede sensar pajba. Ichim mi gede jing kono jongi tu ki bahaying tu bakla. Marman hagane hagapor chim statement lagi presi chim statement ni ki bahaying jongi tu ki bakla. Ki tho bagane ki pada yong gede jongu ba tiu ba jong ba bison. Tapi ni pat ni dawa ban long daga CBI inquiry mengin lap kan. Kadai sisa bagi itu ki breu na. Lalu dari degi we ro boleh keselamatan pau do mentah. Iman ke don ke ke salendet. Tinggal dawa ban ai daga CBI inquiry khang bakan long sai ke. Ye. Ngemla wan ong ba gede jong no rengi kwa mentah ba ke police department imat bakamla balai rengi kwa mangin yo daga CBI inquiry. Khang bakan long sai. Dari ke balangor ko we kata ba kumno gitu kita kharap ginot man panpau ke kerteng gitu gibreu la rajia begini gibreu kembe kita ragu kontrai gibreu gion dan redo mentan ngile ngim ko so ban air ke FIR margi polis kelaya cekma ringi ko sendon ba ka government ni kan ai lagi inquiry di jong CBI inquiry kanang bakan yesai ngatarai bro di pai ba jong celar di ko mantip mano buron kiti hage jingi dewa ngi jingi sia apalagi sempor police department hado arti yang mentah kampat lap yo to try dewiong bagi kita ki beri gubrang kiti man kon try kita kuari